Знах телекашетен пацахадон телеканалы эфир информацион рағдабун студии часияталина. Радиону алцыбыр тайравағда сайрағдар деймәтіл. Хусари Рестонама Россия Федерация Хсана хасы тәфидар дар кәнінт. Мәскөе вағдарцы дуа басаты президенті Фимбелд. Mənk информации. Югосит потребнадзор Банасан Коттой Республикая коронавирус эренчен кайнай. Зыңсир бәсті тақысын кәнін. Фәбәрәк брондун кая хоса әсіқ дуэцы адаймак. Россия Федерации президент Владимир Путин Фимбелд на пацахады сарғылавак бибылта Анатолийма. Фимбелд растаджет зырцет хусари рестонама в России ахсанам көскәні надама интеграция автома хусари рестоны социалун экономик орай расты фарсы тәфәділ. Президент Бибелта Анатолия России Федерации президент Владимир Путин Фимбелд Москвы. Фимбелд развелгав здехцет стер кустарт. Базар тфадл активон кусын коттой дуа бастата информацию нагентатта. Фимбелд растаджи России Федерации президент Бансан Котта Россия хусари ростойнаг ахастата антешчен размацет. Уважаемый Анатолий Ильич, очень рад вас видеть. Знаю, что у вас запланированы встречи здесь в администрации, еще в правительстве. В целом отношения развиваются происходящие хорошо. В прошлом году мы зафиксировали рост товарооборота, что тоже не может не радовать. Но и выполнена инвестиционная программа в объеме 4,2 миллиарда. Я знаю, что у вас есть еще некоторые соображения по этому поводу, как можно дальше двигаться и что является приоритетным для республики. Я очень рад вас видеть. Добро пожаловать. Бибелт Анатолий Дарьяхи Радразер та хусар Ирестон социалон экономикон райраст инвестицион программа реализации керен федел. Ама бансан кота зерге алцен тскухte bafte do Россия структуратиме амгос керен фестиваген автомар хаста конкретно немец тедер. Что касается инвестиционной программы, нам удалось в течение 2 лет, 2018 и 2019 года, практически выполнять на 100%. В прошлом году у нас 97%, в 2018 году 100%. Это, конечно, без тесного взаимодействия и с Министерством Северного Кавказа, который был тогда ответственным за реализацию совместно. И, конечно же, с администрацией президента. Я считаю, что благодаря вот этим тесным нашим связям, тесному взаимодействию мы наладили эту работу, причем очень серьезная работа была проведена и по бюджетному формированию, то есть все задачи, которые в принципе перед нами были поставлены, перед Кавказом, перед руководством республики, они фактически выполнены. Ацина мацтфасте барагезинен снефидя нефарсте тесат салон объекта сабидет скола тарастат экономика райраст космос фефл درکن آدم ساردوا ور تفخذ درکن امن بسته اداستینات کسننو ایو لاخشیاک درم فیم بلد فاود بیبلتانا دولی ولادیمیر پوتینن آرفراکو تا پاتسا خادون اداستینات کمیته سرست بوننستن بیبلتانا دولی اما ولادیمیر پوتینن نره فیم بلدو فنزم فتسا خاد فیم بلدس دوامین افتس اماز مای گورت سوچیم اول سازمانا یابر مای نوج داریم خاد فیم بلدست مسکویم ارتکاک فیم بلد واقدرت دوامین استس اماز آووست مایم حسار ایرستون پاتسا خادون خد بارزینا دورسی کوبانمات داول دساز سخستتن دوه بستت پرزیدنت سپرم خاد فیم بلدس دوامین انو دساماز مارد مایم کوکویت آنژلا تبلت آلان تا اکسانا اینفارماسیون را وقت آبون من فراسده دو نماز خسری رستون آدم گیناتی دلخست کنه سده آزم وی فستیو گنات ساز راسی درصد مثل آزای وقت سمازت تتوزستم و دو نماتیز گیناتی دفدل چینگ را آزندر آتsa چینگ مخور کمر توزن امیم خواست ساخمر مجتر توزسته وی فدلو نوات خستک تیلیت روزه باست تگوند ارمگ Хусарирыстон адамынық мәгөрзістон геноциды фәділ сәгатирыстойна гравағдад ирмі хұрмәсәтті кәні чинег память. Чинег равазынырымнық көттөй трагикон саутыл сәдазысы қастмам. Бәрәк көдуі мәгәске атсаз уақт сәві мәсәназы егидайбін. Арастырсыд сәрмагунд программа Хусарирыстон адамы трагедийсін усон кәніні фәділ. Мазалтта уақт сәвзісті көт Хусар афтат сәгатирыстоны дәр. Атсы көсті сайрак дәру геноциды фәділ информации ірім бір дәмә апарахат кәнін. Чинег память дәрма сөзен
iu balverdganan sıxak bastay fedrokanttan. Ermacıtan nere rastacısın bisirem birdgundertsed rawagdad ire kusacın xastam gaskaçinig maxaster savzista axam ermacıta katsetan nere wong maxora nikodistim. Шагати растуна мене равададире. Книга памят хунджени, катун джин трагедия хусар истона, ше трагедията ше футболиста дун тахе бастун фесташе шавджесте. Маджахам المقبخه جنی کدون هرم نیکودست وقت نیکودست کویدار شدیس. Хусари растун адам трагедии федел чиниг махастер саджестер маджетам старапол граем казак станица бургустана мин фарастада дو намاز ساوترسد و دون فدل در хусари растун سری بار کنن سانن ایران آدم سکوندای آرست خوتخ چند کوردرسد و دونای مینما ارده گادای ماجه توخ کد دوی اورس گواردیون تنخمم бургустан سری بار کنن سرل хусари растунак خستون تای قبات رای فمارد мин آدای ماگای فلدر 1370 молодых ребят погибло. И они как-то вот так осталось. И про них даже при советское время, про них даже не писали, ничего не говорили. Единственный в Бургустане там поставили памятник единственный, который сейчас разрушился. И сейчас ребята, есть патриоты в Осетии, которые хотят это восстановить. Это Константин Гояев, который хочет там на свои деньги восстановить в Ставрополе памятник. И также хочу Валев Гела, который должен памятник установить в Южной Осетии павшим ребятам, 1370 молодых ребят, которые пали смертью храбрых в Бургустане. Rawagdad irdortar daran bertkana informacji genocid fedel ermaceta kama iskana also tragedi kaybinun telbon dafta و دونن سبونو genocid رستجه چی با قدرت کنه فمارد و دون خزیست ترباف دیسن افتماسه ایستوری تزوننس و دون در رازورن اپت ermaceta مخور ارسابزسته چینک بامیجم تدیت روزاتات تاکسانا informasun rawagdabun. Ցալդարբունը ամբալուն службата արխայնց Ռեսպուբլիկայի տերիտորիալցը զնգսիրվաստ թարցդ վդուն ախոսն կանենել, ըստերքոստ կոնտ ցավը բրոնդուն զնգսիրվաստ ախոսն կանենել, ֆալա պրաբլիմը կարուն մասկոտ ծագնացավը։ Տիմադարտար կանեն նավաց խաստագուտատը ալյունա։ والوقت نوورت مینیستراد کوش تا فنداگون سلوجبا تا اما خرزارست دا کامبینات نرسال در بون آرخاینز بروندون نتسزنگ سیروستیست اویا خواستن کننل. Aktivun kussa goratan sagatar de gay brondon zing sirvest da khostin kan fadel kostata akhast kanens technika de wani waje dartar dar kosta zing sirvest benat sujat ben fakan fadel تختبط كان خياد سرخلاكي نال زخارف بان سانكوتا زغا территории филдар хай нриде кан сujat ben факотой. Как вы сами видите, то есть уже очагов стало поменьше, новых очагов не зарегистрировано, то их стало поменьше. То, что дым исходит, мы будем засыплять все это землей, чтобы вот этот дым уже не выходил оттуда. متقطعت مینیستراد را برکوتا بروندون زنگ سیروست که یا خوص ایرسد و تصادای ماجه متقطعت مینیستراد بری سلوجبا کت قوسن کنه و مگس که اپراتیو فداگورن مازال ترستج بابل وردرسد زغ آرت سکونده و بروندون بم زخ فادجه اما وی فستیوگن زنگ باخت بروندون مدر حالس زخ فادجه آرین دایرایستا اخصایی وازد امبستاک حالس فاکت فدل ارمجه تا اروسترسد پروکوراتورا من سالدر بونه آرخایتوی زونکار اورد بنات زنگ سیروست خواستن کنه فدل در همسخدست استر تریتوریتا اما مقدر والوقت کنو برت مینیستراد کوشتی میوم زنگ سیروست خواستن کنه آرخایتوی قد خزاراد کوشته اما مقدگست در سیخورافو مثلا بانتست زنگ سیروست خواستن کنن زنگ سیروستی مثلا داغبل نه فقط ما سیروستی ما خواستن نکوتور ایول در کوخای اردم تکنیکا نرخستیس از نون نخ آخستن کوتوی فاجعه گذشت در تازادی ما آبونای ساختن آخستن کوتوی ایگرت از اون کار کوشتن آبون زغن نیزگنه رو نقنای زون کار دیگه نیشوال سوژه یول درو خواست زنگ سیروست خواستن کنن بانتست لنینگور رایون در هم در سالر بنات سخت قد رایون زنگ خواستن کنن خیاد کوشت تختای آخواستن کتوی زنگ سیروستت وطت آلونا خریبات آرنولد تاکسانا اینفرماسون را وقدابون خیتساد سردار خدیوک بیگویت گینادی گوختاری و اگادای واق درصد فنداجز ملده اداستینا ده فدل خیتسادون کمیسر آباد آس کمیسر خایدن سانو ریسپوبلیک فندکتل اداستینا ده انوزاد فبرزون در کنن
Կամիսվենք թերձր տոյ ֆենդաջыз մելդնը սենտը ուավերը վիդյոցեստարդը կամիրատեսը վերնը əmə ֆենդաջız մելդը ուագավերտ խալջը տրաբərək kərənə farsıtı fədəl. Պատսախադուն ավտա ինսպեկցի կուշտını xəstəmqəskə Respublika registrasiya gundis duəmini bərts transportun fərəstə. Maşiniyyətini məzavtə birəkəy uvi festiyə gənzincinət təsəvzərə qorə tövünk tılsəvgə. Bu məqəskə fəndajız məldən sarazın qəvə əmbəlun uavərtəm kod şofırtən avtə fistə getsəvcı təndər. Для внедрения вот этого безопасного города вырос доменч информация. Вот именно да шикарнирата перекресток вплоть до того, что горизонтальный разметковый, знак вот эту всю информацию мы должны передать в Москву. По республике или по городу? По республике. Сейчас наши безопасные города, оно и будет распространяться и на районы тоже. Fəndəktıl ədasız madsə organizasiya kənini axçaq xəytdəysəyi u fəndacız məldəni səntə kodə vərdistıvı. Açıq ottaq aktual ondar utalın qrəstəcəm. Fəndəkdən səfildərılını səntə kənə rastı vərniyistə kənə tasıl əppindər əvərd nirsidistəm. Və im aftədər əməvudun qosta domənтən zuab kun nəfədəttiniz. Fəndəktil video səstərdə kameratəsi vərini fədil zurgə basiyat əməmasın komunikasiydə komiteti sərdar Ciguladı Xasan Banı Sankota. Zəğqə axəm xəxətə sarazından ənəmən qəvəqistə istər finansun fərəstəm. Для строительства этих линий связи очень большие деньги. Да, я согласен. По всей республике делаете. Если в городе делаете, то другое дело. А если по всей республике делаете, то в городе-то есть вот эти оптические линии связи у Югтелекома, у Мегафона есть, но мегафоновские, сами знаете, во-первых, дорогие и некачественные. Да. Ну, устаревшие. Если мы построим сети некачественные, то... Խիցաոդը սարդարը խադիվակ բեկոյտը գենադի բանը սանքոտը զաղգան əmən qəvəqու ավտոmobilon fəndək tarəstət rekonstruksi kapitalın եցալսəkən əməsəvavərmə խուստարը նողոտտակմə kompleksu նղդավայ բացəvən. Мохай местер думен чай мешамей на дорожній інфраструктуру соответствовать кане густему на дорожній знак для соответствовать кане именно по предназначению кем помеловой помеловой дорожній знак соответствующий дорожній знак на дорожній разметка der кому соответствовать кане густа андерца нишинaka Rabat fədə bekoytə genadi baxaskotda çəməy əppətlər zuabdətdə qost domənтən. Kokoyti Anjela Qəzzatı Yelena Kodzeytə Azəmət Tattata Aksana informasyon ravaqt abun. Информации Загана Республика Идар коронавирус Айранчанис Вейраст Кайна Вейбабалверт Кото Югосит Потребнадзора. Сайрак санитарун доктор Коста Марина и нахастам Гаска Республикон бира профилом медицинон центре инфекцион хадма Ацага Идар Бакото фон задаймаджа. Кацитар баздахтасты Гурзистунай. Удун Бакон дарцисты карантина. Нарарастаджасты Сармагун блокты. Доктор-то Кустарды бен. Провели все необходимые мероприятия для того, чтобы отдельно их изолировать. Вот. И теперь результаты исследований нам дадут направление, как нам дальше двигаться и какие дальнейшие мероприятия проводить. Я не хочу, чтобы у нас возникала какая-то паника. Это те мероприятия, которые мы обязаны проводить. И направлены они на то, чтобы локализовать и не допустить распространения коронавируса, скажем так. Zona Dirtasan İnstitutu vaxt dərsit konferensiyi kəcirəstəcə zona dunkuşu tədəqlatda bakasıtı zındgund axırgund pliti bagratı çardəmə arxaydı fədil. Konferensiyi fədilun avaz xəssək tıbıl telvirə reportaj. Zengond xusarires toynagahorgond istorion zonate doktor profesor Plit Bagrat Zahara Fırtıray gordil sadafon zazısı xəstətsətən vanete Zahara nomul zona dirtasan institutu vaqdırçet zonaton konferensi xayatsıraysta axırgonda kəstərçiz Griter Jannadar zona dirtasan institutu direktor Gagloyt Robert Banasankotta Zahga Bagrat Zahara Fırt zona dunkustay dartar kotta xsanadamun arxayttar vəd istırfədə bəstən xəstə xayadisəgdər. Последних дней своей жизни работал в этом институте. И в мир иной тоже, он ушел из этого института. Он скончался прямо на рабочем месте. Имеется в виду, не все были, те, которые в это время работали, свидетелями. Проводился ученый совет.
И прямо во время работы ученого совета он скончался. Ну, Исторիոն զոնատե կանդիդատ Պուխատե Կոնստանտին Բակաստակլատ զնգուն տախրկունդը ցարտամը արխայդը ֆադել Историк բանասան կուտտա Զագազոնատե կաբազիաֆեցա կախցավտարայդտա Պլիտը Բագրատը կուխտորե գադեբեն Վայ վետ թենքստուարսակ խադիվ սարմ ամա խորզադայմակ Վիմայի մամա վետ դոմոգդար Если мне хоть чего-то удалось добиться на научной стезе, то в этом я вижу несомненную заслугу моего куратора. Я хорошо помню профессора, его ценные консультации и дельные наставления. Он был достаточно строгим, но очень внимательным руководителем, требуя от меня серьезного отношения к работе, строгой дисциплины и ответственности. За все время работы в нашем институте Баграт Захарович написал и опубликовал свыше 50 научных трудов. Он был автором нескольких коллективных и отдельных солидных монографий по различным проблемам истории южных Осетии в советский период. Исторիոն զոնատե կանդիդատ Ջիոթը Մուրադ բանասան կուտտա Զագավի դար մին ֆարասադա ըստեֆեցագամ ազը Исторիոն խայադը յակոստրայդետա Պլիտը Բագրատը կուխտերյա գադեբեն Վեվետ թենգրա սուղտ ադայմակ Կդբակաստայ ավթայա միտ դունիա դար Լամբենակ կարզամա դոմակ Ախամ ադայմակ այրա խոտտայա ախորգանաջը Ջիոթը Մուրադ И мне действительно повезло, что вот первые шаги в науке я начал под руководством такого очень внимательного, очень строгого, Куста Петрович отметил тоже, требовательного, но очень доброго относящегося к сотрудникам человека. Добрая память о таких людях, конечно, должна жить в сердцах. Поэтому я полностью поддерживаю, еще раз благодарю руководство нашего института, которое не забывает вот наших ушедших коллег и их память не дать и отмечаем вот такими мероприятиями. Тбыл Тельвира Кокойт Александр, информацию Равахт Абун. Захал юлыстыр дар хаставала хизылы хаст кәні өвдай фунзазы. Войцетен организации гонцаун салық ұзу мазалты. Афта ва Россия вақытса вақытси кәтсейні сану стырфыды бастауын хасты қадишіті қабатыр зинады фадыл фылдар базунын. Демадарттар кәні нават хастак жиута Оксана. Стырфыды бастуын хасты валахисыл өвдай фунзазы кәй хаст кәні войцетен Россия вақытсауы акции яға жуйзағға ахамнумима. Азы конкурсыны сану сәмәйнә дада тәсі хастун фандагыл рацыдысты войты хай базуной әппәт ва Россия адам. Акцияс организации кота телеканал Истории автома Ахсан адамун информацион агентат Россия сегодня. Ирыстон ахам билюнтан науды стырфыды бастуын хастия дәрзә гарм кавылны роқта. На республикай сәржітай алкамандар фадатис конкурсы хаяд райсынан. Ойнысанан әппәт информациялар базунанис акции официальный сайт yagarjus.rfl. Дорогие друзья, телеканал «История» начинает специальную акцию, посвященную 75-й годовщине нашей победы над гитлеровскими захватчиками. Каждый из вас может снять и прислать нам 3-минутный видеоролик о подвигах ваших родных и близких в Великой Отечественной войне. Акции خواهد رایسن یابونو دوده سازای ولما کول سو ودون خواهد ایشت باسته کنن قو ویدیو رولیک کتسه ودون خوام رازو روی سبینون تای خسته بدره چی توخ کتا وید سارد اما توخ فنداجت خیم کنکورس وقت سوزن آساز دکه گم سینجا برونگ ولی خیزاو تا خورزخ چنر سوزسته سرماگون دیپلوم تا اما مایدان تایم. Меня назвали в честь моего деда Андрея Гришакова. Вот на одной из редких фотографий он держит меня на руках. Я вообще думаю, что я вырос в теплых руках своего деда. Стырфыды бастион хастия тук каменник калдрай гуран ком масарагасай чирыз дахт удунай ал кабинунтан дарис сахи истории. Нерсим фадат фазند сақай тархиваттنум акции фестиваган аппат ورسيل در айқысын кәнін. Хуз در ролик тавдыс сәвзісті телеканал История. Джута Оксана Кумаритат Фатима, телекомпания ИР, информацион равахт Абун. استرفده بستون خسته خادیشه تقاباتر زیناد روخ نیکوزن تو کالان خست مسدست خاتن قمچی ودون سیب بدتر بیره خاطنه قم بینون تایدر فستم اما سرای گرن بستم از دخت است یوگیت تای آخمد سخینوال رایونه بیتی تقابای خست مچیاتد ودون قسمت تر
Bitte قوی فرست چیاتسوه که نقم آزگات چیرتسوه او دو نال خاطر سقوس آزداخند ستالین سرتما وی وردیز برزود ناز بالستخسن سرتا الوارس دیریدوری آل خاطر و افسناید یا فارس متا آوردیز مثل فینگ آس قوی فرون ما چیاتسد او دو نمتیما ناز بالسته می فراس صدا اخسایرت که گمازن الساخت آس قوی سرک سخربات نودار و ده فستما وی قوز دار آس بنات سخدک دیناد ما اما سرت و ورما نودار رازرت بازاکه آخم خوز وی آرخای استرفد بسته و خسته چی خدسد و دو روخ نمتا سنوسون کننل فرون دچی خدسد و دو نخسنود یا فد دمیتری در میسر گاسه ارز دخت یرا گرم بستما نودار یا چه سله فستما قستا یا فد اپن زوخای ساویت دو سالداد استر قباطر دیناد فدل خابر تزرت دا و دوما بیت قو بیت قو یوخای استرف د بسته و خست ما آردگه خستون تاصد است آل کت خزارای در اما آوردیس اندر سرت در فلا نودار قدم گسکه خوز درو بیت قو فرون مچیاتسد و دو نمل خیسن مسن لیده سورن فرون سرتون ما نیکمینی شرایستونه در آدم لازلت نداری جدا نزال قضای خودتون ستمی من خدک سفارکل خودتون میسرتوره و شران اما سگای در آس قوم سرگاسه ارز دخت ارمس در یوادی مگنو داره فد این تسیب بدر قباطر فماردست خست بدره خشت ماش استیل با چتایرتایه شخور تاییو جو تاییو چاری تاییو پلی تاییو و ما نالشدسته یه ماجر قبول تبازادی این تنیو اندر جن نیچ کمانی شال بازادی کمان در جوسودی در آمردی جه خشت کنال شدسته سخربات نودار زغه زغه تال معول گاسو ودمه یقوز دارزن سر تالوارش دیری دوری سغدک زیناد اما فتکما چیت قطویگینا بیت تعلیم کماریتات فادیما اینفرماسیون رواخت آبون آخر مدستنا اینفرماسیون службе бацата гундермач такаттарик дар хусуд хорс хабарта ва ман радом фим балд ма эфирам